Nk'uko tubyeje ibinyamakuru byose imisingo imbere Politiki ndetse na Bomb Today byamaze gutangaza inkuru zikomeye cyane zamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin cyamaze kugaragaza neza ko cyamaze gutsindwa. Ubu hamaze kujya hanze video igaragaza neza ko cyamaze gutsindwa bikomeye cyane. Byamaze kugaragara neza ko iyi video yarimo ibisasu biraswa mu Burusiya, yerekanaga uburyo igigega cy'ingabo z'Uburusiya cyamaze kuraswa, ariko nanone ku rundi ruhande bikaba byamaze gutangazwa neza ko ibiganiro bya Kiev n'ibitabo by'itangaza amakuru bimwe na bimwe byo mu mahanga byamaze gutangaza neza ko igisirikare cy'Uburusiya kidafite ibisasu bikanafasha Uburusiya gutsinda Ukraine, ndetse bamaze no gutangaza neza ko ingabo zabo zamaze gutsindwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse ko nta ntwaro zikomeye bagifite izo bari bafite kuva na mbere hose zamaze kubashirana. Mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Tugiye kugaruka ku biri kuvugwa muri Ukraine ndetse no mu Burusiya, aho uri hose ngwino bana natwe kandi subscribe mu kuri button tukugona no kundogera tubone 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ngo ayikaze. Nk'uko tubikesha ibinyamakuru byashwe imisingo imbere Politiki ndetse na Bomb Today byamaze gutangaza neza ko igisirikare cya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin cyamaze kwemera ko kidafite intwaro zikomeye cyane zafasha mu kurwanya Ukraine ndetse no kurwanya NATO na Amerika. Bikaba biri gutangazwa ko intwaro basigaranye ubu nta kintu zishobora kubafasha mu mirwano. Ibihugu byinshi byatangiye kwihimura ku gisirikare cy'Uburusiya mu buryo bwo kwanga gutanga izindi ntwaro zizafasha mu gisirikare cy'Uburusiya. Nubwo bimeze gutyo, igisirikare cy'Uburusiya gikomeje kwihagararaho ku buryo ubu cyatangije gahunda ikomeye cyane yo kuzagikora intwaro zikomeye, ku buryo ubu batangiye gukora drone zitagira abadriver zifite ibisasu bikomeye bizagenda birasa muri Ukraine. Ariko abakomeje gufasha igisirikare cya Ukraine bakaba bakomeje gutanga ibi bitwaro ndetse bagakomeza gutanga intwaro zikomeye cyane zizakomeza gukora byinshi. Muri ibyo hakaba harimo ibikamyo bikomeye cyane bizarasa misile zo mu bwoko bwa kamikazi, indege zikomeye cyane zigenda mu kirere ku muvuduko mwinshi cyane. Amerika ndetse na NATO bakomeje gutanga abasirikare benshi baje bazi icyo gukora, ndetse ko bagiye kurwana intambara ikomeye cyane ikomeje kubera muri Ukraine ndetse no mu Burusiya, bityo bakomeze barase ndetse barase ku mwanzi ahababaza cyane. Ariko nanone ku rundi ruhande igihe gishya cyo gusaba Mariupol cyatangiye, bikaba byamaze gutangazwa neza ko Denis Pushilin, umuyobozi w'agateganyo wa Donetsk, yamaze kubitangaza agira icyo avuga ku ishyirwaho ry'umuyobozi mushya w'umujyi. Bikaba byamaze gutangazwa neza ko kuri uyu munsi umuyobozi w'agateganyo wa Donetsk Denis Pushilin yashyize umukono ku itegeko ryerekeye kwirukana Konstantin Ivanchenko ku mwanya w'ubuyobozi wa Mariupol. Oleg Morgan wahoze ayobora akarere kamwe ko muri Repubulika ya Donetsk akaba ari we washyizwe ku mwanya w'uyu muyobozi wamaze gukurwa ku mwanya ukomeye cyane. Uyu muyobozi yatangaje ijambo rikomeye cyane agira ati yayoboye umujyi mu bihe bigoye cyane kandi ntiyatinyaga inshingano zose yahabwaga. Mariupol yarasenyutse burundu, byabaye ngombwa ko ibikorwa rusange bigaruka buhoro buhoro, byubakwa imirimo ikomeye cyane ndetse na serivisi zose zigatangira bundi bushyashya. Ndetse uyu muyobozi yakomeje kudufasha mu gukemura ibibazo bijyanye n'ubutabazi, imari ndetse n'abakozi, gukomeza kubafasha ndetse no kubatera inkunga mu buryo bukomeye cyane, ndetse yadufashije gushyiraho ubuzima bw'amahoro muri rusange. Ariko ubu intambwe nshya mu gusaba Mariupol yaratangiye kandi bisaba ubundi buryo. Oleg Morgan, umuyobozi mushya, ni umuyobozi w'inararibonye, azi neza umwihariko wo kugarura uturere ndetse no gukomeza gufasha abaturage. Byongeye kandi mu gihe runaka yakoze nk'umuyobozi ushinzwe ibibazo. Mu gihe gito yayoboye neza kandi yadufashije mu buryo bukomeye cyane. Bityo rero mbijeje ko uyu muyobozi mushya dushyizeho azakomeza kudufasha mu buryo bukomeye cyane. Mu nkuru zikomeye dukomeje kubagezaho, dukwiye ku binyamakuru bikomeye cyane byandika ku biri kubera muri Ukraine ndetse no mu Burusiya. Byamaze gutangaza neza ko Zelensky yatangiye gusaba intwaro zikomeye cyane zirimo n'indege zizakamikazi zizagenda zibakorera byinshi mu kirere. Umujyanama mukuru wa Minisiteri y'Ingabo muri Ukraine yavuze ko Ukraine ishaka kwakira indege z'intambara zituruka mu burengerazuba ndetse no muri Amerika.
ndetse byamaze gutangazwa neza ko White House ariyo perezida wa Amerika abamo yamaze gutangaza neza ko byiteguye gutanga intwaro zikomeye cyane ku gihugu cya Ukraine kugira ngo bakomeze kurwanya Uburusiya ndetse bo n'ibihugu by'uburengerazuba bwicize hamwe bya NATO bikaba byamaze gutangaza neza ko bigiye gutanga intwaro zikomeye cyane zakomeza kugenda zikorera byinshi abasirikare ba Ukraine. Mwabyivuje ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, tugiye kugaruka mu nkuru zikomeje gutangazwa. Nshuti yacu akadasohoka uri wose ngo nubane natwe kandi subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku kuri no kundugera tubone 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye ngo ikaze. Impuguke mu by'intambara ikaba yamaze gutangaza neza ko umwe mu bayobozi bakuru b'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yatangaje neza ko Amerika yizera ko ibikoresho by'intwaro muri Ukraine bitazafasha Kiev kwirwanaho gusa ahubwo binemerera kwigarurira uduce twatakaye harimo na Kirimbuzi. Mbere Uburusiya bwari bwatanze inyandiko ikomeye cyane ibuza NATO gukomeza kohereza intwaro zikomeye cyane muri Ukraine, ariko ibi bakaba babirenzeho mu buryo bukomeye cyane. Bikaba byamaze gutangazwa neza ko Minisiteri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yavuze neza ko bari gukina n'umuriro mu buryo bukomeye cyane. Akaba yatangaje neza ko bagiye kubatera nabo ko bagiye kuzana abasirikare bakomeye cyane bari kuva mu gihugu cya Belarus, ndetse ko bavuyeyo bazi neza icyo baje gukora, ndetse ko bavuyeyo bazi gutwara indege zikomeye cyane zizakora byinshi mu kirere cyabo ndetse zizakomeza gutera umwanzi mu. Ariko nanone ku rundi ruhande umunyamabanga mukuru w'itangazamakuru wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze neza ko gukomeza kuva mu Ukraine intwaro ziva mu burengerazuba bitagira uruhare mu gutsinda neza imishyikirano y'Uburusiya na Ukraine, kandi ko bizagira ingaruka mbi buryo bukomeye, ndetse ko bari gushyira abaturage babo mu kaga ko kuzaterwa n'ibisasu bizakomeza guterwa n'igihugu cy'Uburusiya. Byamaze gutangazwa neza ko ariko nanone ku rundi ruhande bikaba byamaze gutangazwa neza ko amazu yo guturamo harimo n'inyubako ndende zikomeye cyane zamaze kuraswaho n'igisirikare cya Ukraine. Bikaba byamaze gutangazwa neza ko uhagarariye inzego z'ubutabazi muri ku karere yamaze gutangaza neza ko ingabo za Ukraine zamaze kurasa ibisasu bikomeye cyane, ndetse zikarasa mu karere ka Kherson, zikarasa ijoro ryose ibisasu bigera kuri 40 biturutse mu mbunda zikomeye cyane igisirikare cya Ukraine cyamaze guhabwa na Amerika ndetse na NATO. Bikaba byamaze gutangazwa neza ko amazu akomeye cyane yaragenewe guturwamo. Bikaba byamaze gutangazwa neza ko yamaze gusenywa, ndetse n'ibirindiro bikomeye cyane by'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ingabo zabyo bikaba byamaze gusenywa, ndetse ko abaturage bagera kuri 7 bamaze guhitanwa n'ibi bitero bikomeye cyane, bityo abandi baturage bagera kuri 12 bakaba baguye muri koma, ndetse ko bakomeretse cyane mu buryo bukomeye cyane. Ndetse bikaba byamaze gutangazwa neza ko ingabo z'Uburusiya zamaze gutanga gasopi ikomeye cyane ku gisirikare cya Ukraine babuza gutera igisirikare cy'Uburusiya, ndetse ko bari komeje kugenda bakina n'umuriro mu buryo bukomeye cyane. Kuva ku tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri Uburusiya bwatangiye gukora igikorwa gikomeye cyane cya gisirikare cyo guca intwaro no kwamagana Ukraine, nubwo bakomeje kugenda bakomwa mu nkokora n'igisirikare cya Ukraine ndetse n'icy'Uburusiya kigakomeza kugenda kihagarara mu buryo bukomeye. Bikaba byamaze gutangazwa neza ko umwanzi NATO akomeje kugenda akora byinshi ndetse atanga intwaro. Bikaba byamaze gutangazwa neza ko Ukraine kuri ubu ngubu bihagaze neza mu buryo bukomeye cyane, ndetse ko bari kugerageza gutera mu buryo bukomeye cyane buri munsi bakagerageza guhangana n'igihugu cy'Uburusiya. Ariko nanone ku rundi ruhande bikaba byamaze gutangazwa neza ko perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane arimo kugerageza gutuka Ukraine ndetse na Amerika, agerageza gutangaza neza ko agiye gufasha bikomeye cyane igisirikare cy'Uburusiya. Ariko nanone ku rundi ruhande